amateeka g'obusiraamu shariya Allah yagakuuma. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ye yassa Qur'ani omuli amateeka era Allah ye mukuumi waago yakuuma. Kati shariya eno mahfuudha Allah yagikuuma amateeka gaayo makuume. Tuli fena ekyokuna mulzama au mulzima, amateeka ga shariya gano tuli fena Allah ge yatulaalikako ga buwaze. Wala yasihu li ahadi alkhuruju minha, teri yakkirizibwa gavaako naga nti nze kankole kyenjagala kasita obeera nti nno Allah